ia e toi whaatalofa atu nei vaenga le fiafi sa mole atu na pele le whasausaunga me se foi o la whaafuna me le fiafi ia e mo lava o na whaatalofa atu le soafa manu malo ia o lo tātou ali o Yesu Keriso ia le nei fiafi ia e le talitonunga ia ua whaata o to foi tau whanga o nei po ia au whaftaile li o na nei foi lau lau na nei miseli ia whai foi o na whaangālu lue ia lana whanau ia walawa vi ingo le li ia e o le o amataina le tātou o kalami talo whaftaita mā Hallelujah. Oe o le ngaruenga le tua mātou te le mawhaia se lea te au noma le mana o lo fio a nganga paia se i moli le li le savali o le moli mau sa mātou tala le li e wha sili ai mo mātou siti ai lo mamalu maluma tatia nā tia o mātou tamata le li o ngai mātou o se mutu o se lima o se vai a wale li le wha manaina o lau ngā denga le tua. Taita mani e whiawhi whamanui si o mātou aina mafuta mai. Lau o whainga luenga ngā lulue. I lato uma fōi o loo ngā lulue pēr nei taimi. Wa le fola ina o lo tala le lei. Anga le lei mai ta mai lo na amataina si i o lo ni whai winga. Sili mātou whaafitai. Ono lo nganga pa ia. I te le tu au noina i mātou ta mai. Iau polkalame, iau fuafuanga. Ia mwhai foi o mātou toi au lia mai ane ne fiafi. Thank you, Jesus. A mai anei pol kalame le tua, mātou te toi whafoi atu ia te oilo lau vi inga whamanuia mai au o kauna nei. Sunga te tai, sunga whawhengainga, e mai se uso au auna. Ia uma mātou te whaia ia mawalunga i lau vi inga. Ono o Yesu wala toi mātou talu. Amene. Amene. Hallelujah. Ia, e whatalu whatu ne fiafi lau sunga i le. Whawhengainga. Tu lou le soafa puti la sunga whawhengainga Paulo ia o le foi o lo tu foi ia wa foi le sawaringa ma le folaunga tātou Samoa Ministry le fiafi. Ia e whatulima ma whatalo whatu tātou ainga ma se foi o tino Keriso lo mafuta ma le fiafi ia e la tātou mo tātou whatalo wha ua mai se ma foi o tātou wala ia ma se foi o le mai mo whaafunga mai o le ainga o le atua ia ni mai tau mai ia tātou ai sot por ani por kalami o sa por ni fiafi ia ai o le atua tu ia lau sunga i whawhengainga e te seu i whale mua ia wa fo i le whaafunga mai ia tātou ainga mai se uome masani ia whasilisili lau pa ia ma le whaatutua ma le ngam whalua ia tai lau sunga le whaatonu sunga whawhengainga o le avela whalua loa ngai e makua ia siakanga i afuki e amaka mea mai foi le whaira inga ngea fiafi ia ngā apai foi lesa ma ukala mulmuli ma so la o ngei tai mo le no ia e le tua pero na vi inga nei mai le amtanga mai a vago o la mai le whaava aftai foi lei o plame le sunga pa whengaina e o lo na to to na ya to screen yo lo ngo yo sia tanga ta u ki roma ya te sa mo le fi anga le manyan ya mo moso ya lo pe na no fai poi portu si ma ta i fi anga le sa ai ya le tua te ne fia men sunga wa ma sa no lo kulanga le ki ma Ja, ni titi are nga ngafaftai foi le tu ni fiafi. No foi ne no tau fo. No te filo I foi no penga te fa langi foi. Na tu o va se nga foi lo si la mai ma lo fa fo. Le foto a mo foi ni no tau fa in to fa so fo ni se uso. Yo no le nga mo ya I scan. Ya mai le ya le sa ai sa vai. Ia tina o le sasa ai o tamalu le pea. Ia o mafuta nei ma se tina fo I. Ia ma le afionga leo tulo som atonu leo toa mua. Ia o lo whaftai ala ia ri nea ua mo fuli nei lau ia. Toi mawali nei mafuta mafuta whatasi uso ma. E mawali
le maftanga tupu le whātua le taurongrongo fu le ne fiafi ia ma le anganga whālolo whaafitai lau sunga alo ia ia le atua nei tu la fiafi na tu fo i o le awa tātou whelai ano le alofa malanga leo le atua tai mai fo le soifua ma le tātou wola ia lo mafo tātou pe ni afiafi o le ngang whaftai mo lawa mo la tuanga whaftai lau sunga le awauna le atua pasta maiti ia po lau sunga le whaatonu ni pokalame ia oi huli pokalame wa manatu mai ai sa i lo foi manatu le a mo se ava no le matu ministri whaatau wa foi i mo la pokalame nei mo nei fo le sunga la au vai se unga foi i toi mo statu ngai kausanga mo vai aku onga sa whenga i foi mangisio ulanga fo le soifua ia lo ka penga le tuani lau mo le toilenga whaftai lau sunga ino mo le matua noa ia o le te fasili o le ua ai ona fola tu fala le sunga le fatou faflo inga fo le pai o tato tunu i wo ma ai ngolo sila mai mo mania fiasi ia te tonu la le lau se unga mal fa mo wala no matou soli wal mai le mo to fo le pokalame nei ia o le swafa o Yesu Keristo on lava pa wale swafa te tonu ma fo io na mau nei la la mo ni ava no wa te tonu fo ia o le pokalame le tua io pe anta o tu sale i tato fanna o mai tulo ia o si la fia le tua le tato fo anga mala nga i luma ia pa fo la le o le pokalame te tonu o le a mo lava no ma to ministry fo fa lo ato nei fiafi ia sa stemi o la tua tu di sungal fatou ia wa fo ile te inol ma to pokalame nei aso ia wai tang lo tu si lava la sunga pasta mighty nei fiafi o le mea lava te anga ia o la pena fo le ma to fo lo ato fo yo tua ia fa monia tele a sa mo la fa fonga malau sisila ia ile fa nga mana le tua le to sisila fo ia fo lo ile fa nga le tua le mato tal no tu ne fia ia o tu mo te malawa ia fia la le sei tu ni la langi lo sisila mai ai sa mo ia te to le uma el pokalami nei ia wa lo inga le mafu anga wala no mato pe nei ia ai te to no le mato no nga wa lunga nga na to sisila fo ia le ko ke ama ko mai uma loa sara elu sa ailo le ala ya ko ke le foi ya ai ola ve lunga ma ko mo sa yo ya como ni el tele tu la sisira mla ho fonga ya so foi escriso la so fa tot ia le tu salo ya sa stemi on tato amata lo le dia ya si fa ke mo para wa nga le lungo la ina ni kai ta so mai le fa fe nga ma se foi la wa ania fiafi fatalo fatu ile tatu wa inga nia fiafi ia suma toina ya le tinu malo fulu malo foi ile manuia la suma toina manuia nia fiafi ia ma se foi suma fa fenga ia sera ma futua ia se foi manuia sua mal futua fatalo fatu foi toina ia le tinu el kosi ia pule ia manuia ma futa nia fiafi ia ma se foi ile fatua au leile o le sunga ya linga ya amen la filho le tua tau ya kare ya fal mo ya ai ka le la bisi sigale o te fia ta u swa for tua le solo le biso ka le ala ka pole wala le fa ko ai sigale e ke kiama ia talo fa tua fa taima futa melia fiafi puava fai fa taima futa mai manguia ia fa talo fa fo ia laftanga ato niu talo fa melia fiafi ngal fatu malolo man malo ia talo fa tu lavi josio malo talo ia fongore ia tau tayo la ia kare fongore prefo Israel ia ia le tua fatalo fatu i si o mato wainga ia o lo tato ia fatua ia se foi o le suma fa fe ngainga ia tu mauma ia na tu ia la fa ngata mai tato bis ia fai wa le alwatulo so fa ne fi filis ia o sapo mai le nga ia so fa amen haleluya ia tato fai me fia ia o no le
sini ma le whamoemoe o le tātou whatanonga nea whiawhia sa i whailo fo i le whamoemoe ia ma se fo i o fuafuanga pokalame a tātou wa Samoa Ministry ia e pei o na fuafua tia i whaunga fo e nei tau sanga ia e le tala fo le masa ma whai e le toi nei ale tino te le pokalame a tātou o unanga tala ia lima tua Mas whaonganga o tulou pa shea nge pokalame. O toi tala lei se si maota ma se lawa fo le fiafi. Ia wai wato ia ma le mau o lupo le tua. Ia mo le tino ke riso. Ia ai o la tatou whaasolo ia le fiafi lau sumunga le whawhiamainga. O le whaau fo ia tatou aunanga le Samoa Ministry. Ia se ia o maisea te lenga o le tatou Tatono foi inicio tatou ainga me se foi o tino ke riso. Ia wae leo na whailu, ma whamalama le. Ia le tautua ma le aunanga foi o tatou Samoa Ministry. Ia i mai tau mai tamata e se kako me le whai. Ia ele ai o le wa e tasi tatou ia ke riso. Ia o lo tatou a fola le tala lei. Ia o tāpenga. Ia amanga o tangata mo le malo le li. Ma le nga whaua. Ia. Ia le tua, raftai foi le sunga whatonu, ko le sunga whawhenga ngai, tu sai foi ma le amatanga foi o tātou tātanu nia fiafi. Ia e pe ana whai atu foi te miwalu, e te oto sisi la maimto wa ai maiva, ai ni men pal moko mapo, ni men pal plapau leo. Ia, e sui a whai ngai kumbal whaavai, e ai ase whaavai e siri lo Iesu ke riso. Kong foi ole nei vision ma le nei mission ia o mea nga mai le atua e wala mai ni se o ona ia mo sira fia foi mai ia o le mako o lo ia fa vinga dia o mako ngalue sunga ia Solomon Ten ia o ia nga moria mai le vision ia ia e monga upa kuspa ia fo mo ai nga ngole tu mo ka ko ole o ngale tuanga mafedoa i lua fe malifitu i como pokalame niki grus la ko ikalesia nga hosting e pokalame ya le monko mapulanga la ko ling fa felo in fel profit di fa ngale fa felo ka malolo niki grus di sama ngai o le lua fe malifitu o ngalang o mita ile sunga le fa ngiria au como fo le monko mapunga vai ke mele ka fa lo ke fo ngai do ka fo nga ke mele e o langa fo sai ai male ia ai e bongi lava e kula fo ngale kuong kanga ka e ia nga e sen me nga ngai mai ai ia e ia kala fa ngai umai le ko me uma o me le lei ia mangisi me e le mafo e mafo fulga ke le fikau ai le mafu ang pe fe la le amakangol nga o le o kalkong fo nga la o le tu ko ngi ke ngi for vision le o ma fo e nga kupuma ma won ngi ni ma ko ke nga lu ai ia pe ala o ngale le tu nga mua ka kaloi i do lo nga fa kalo fo ma kala le asfa ngi dia ia o e le ke me o lang ka kalo mo e ke me ka ngol e se me mo ko ma po ai ka fa nga lu o la mo le di yeah, it's a long story, but whafkai le atua e ka penga harwhingalo le atua e a ka pōanga le penga mai kusa i o anga wawa pāpela wanga le whole atua laulangi e whoina mai lona pēr tō tasi whātua tua te ia tātou sa whanga le mahalo leo tātou te tausini o mea leo le whaavau e ngō vinga le e le whingalo le atua tātou te o seo whingalo le atua e ka kowo leo le whaavau ta ka ko le suia ka ko ia ole o kala le fafsidi mai ia ole o ngo foi la le tuanga wai ole mission la vambale o nga fa vingi die travel around le la lang ia ko foi nga mai ke me covid ia nga ke inga ko ma fe lo ia ole ke ma fo fau nga ka usanga le lo ka usanga lo ai ko ki fia lo sa mo fa mbere nga sa au kongule ngolo se mal mon komba pungo nga o alude o mempa le team mo se Ministry ma le lua fe su kolunga nga mo ma ko ba ngombo ke usamo ale au ke pasika ma o ngala nga ko ko le ko se mero lo ko ke ma fe se me fa pe jamo
ia kupulo mal covid ia o le whakaunginga mea ai koe fwoi malo mal whaingi dia i lang kamisanga i laulangi fwoi i lang polokalo ingi ia ngalanga ma koe whela i melea o ngala whanga ula o ngā Michael Jones ngā wakoe fwoi la songa whingi ka wha o whakarikali ke me covid au le kala le whaingi dia o ia o se plesi whanga le o ke mawhiro ai se menga melea kua ia ngai ia ma melea kua ua kaunsawa e mai le melea ale ngala lau kala ia le whaingi o fie fwoi meo le olo ka au ngai mese kou ia ngai makekau ngu mai makewhela me whaingi o le kenga lue lalo Salvation Army kongo i le whainga whai ka pokalame ma ngā vai kai ia o loo maa whaia fo ia le mawhakanga sa mo pera waringa o ka i ngā kai ia ai kau ngu mai lo ma le whaingi lia mai le mea lea ma o le mea mai lea kua ia mai a kia o e amaka o le whawhikai lea kua o la whunga ka lea kua ia ngai o le suafuanga ka kukei ai ko ke le ba ai ko sa fa le kua kulo whakanga ka le kua e mori mai sene ai awala mai le kua ngia au ai confirm ka ikanga le ka kala ngonga mai le ngole kua o le mea le ka ke ma fo wa ia le ngala la ka ko lia ai ko ki ka ki va va pe e whaka kia ia ai ngau mga kua la ko ki ngonga mai le lua fema le iwa ko e fo ilo wolanga le li nga fa pela ka le tua ia ova ko nga se fulu ko sa ko mo ko mo ala ka le fa le tua ia ova ku male se fulu ko sa ia fa nga mo langa lo a se fulu nga ko sa nga mai aka mo malo male sungal fa ringi o mori me ke au vision mo fa pela le la le ya le ska ila me mo fa ila ko ki ngonga lo mole ko ngwa o ko fo i malo langa le li o la nga fa malo si au ya kia fa pe nga lo langa fa ka u me pa nga so se vise na amba se pokala me mai le tu a le na ka fa lo mo ko ska ya everything happens supernaturally way in your life amen o la nga ya ka ko ngai i pokala me le tu nga la i fo nga ngo ka dia ai se fo ka ki o le ku yo ole ngole mo me ngole mission ai la ko fo fa media yo al kala le family nga mai ya kia e le manga e fa le mission le mele ko ngi lo on falsa ila falsa malang falsa ai fa taila le tua e ka penga le ko ka is a provider is a source of all ole vai ya so ang so ai alu fa ngi ai mo ma fo o ai po fese ho luanga e le kau fai kongo lo kul me ai la kulo vai aso nga yes ka mo pe la le alota ala e fel pokala mel ma Salvation Army i lu mole counter yes o ese le le tu na kwa pen ka kalo fa ku ya o pen na to si fio pen o place kingen ma komisi e onga la alota la kwa pen e match le yan me nga mai e fa ngi ya mani mele la ko foi le so pene e kaua e manga e ma ke foi se mele se ko la vo kongolong fale ai fai fuli yo ngi sila mai ke o kupelo pelo ko fuli ke bia ai se foi le nga fo le o le au so le tu mo no finga le la nga ba ko lo fa pelo ai confirm mele tu ya ma nga ba ka lo le ngale ma so ka nga ma ska mo pen si aso ia ole mako nge kinga lam pen fa ola sale aso sa ini fo en kanga ko melang pe ki ne fo ya u kalo le ko kanga kai mako ako o kanga ma ka ko me anga le wa sa o me nga kalmo male ni sho male ya le wa sa o mai sa o le fale ia wa si le fio fo ka ko ke si anga va i lo fa kala pu e fo ringa mai le pi ele va ia le si ke siango le faya ia ai e kalong mai pen non fali anda ia yo on me ngang pa ia o ele le fali ala amu fali mali si fo i be kala kusi o le tua o ka ko fali e fia fiole ko ka ko ele fia fiole ko fali fa inga
Ke la nga wala ilonga fa ka ungi vision po ngi vision na pasta mai. Ya mai foi le ko le sunga fa fenga ngi ya sakang yo. Yo ya sakang yo wa. O le ke pasi ke sa mo ka ma ro ya pe foi la le so ya le nga ya o la nga foi ngoi mai foi nga yu song ya ya le ka ma yo la nga fo. Au kang ka kongwa ya ngo manga mai kongo mi o le mengi mo ka pa pe ngi wa ngole o le mako mission ai sau le loma e sulu fa mo o le kai o inga o le mako mission welcome in as you are go out and stand out longo winga o le ko inga le anga ke le anga sa wa sala pe yo ava pe fa sa o ngi doku anga o vola wangsa paula le ministry ni pasta mai ke kanga yo por algo inga vai por algo ka ki o le anga le anga fa penga fu men ko mai anga pe fa foi le ke mo ka mo ke mi mo ukaria fa kanga iskusa ka lo o ma o vola o le nga vai ke nga fu la nga ponji ele mele vi sema mi sema ko po ava yang ke fie fa ni benga pa wala le ministry ka ngai yo wa ke wa lu de loku ya so muri menga a sa o le ika ko ngalu me langa le wa ile le finge I ma ke ku fa fesi a mai foi le nga ngole ko e ke o le maule o le yo ang school fa upe on this is the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through him. O Yeshua le ala upumoni ma le ola. Ele mawhainga la se tasita ma pe a le ui mai a Yesu. Le winga la whafkai le angang pa i le kua le mai ngol mea lea. Ia mo kalkonga, ia ngai le se loku le mako ioi. O le winga la ngai kasi ala anga marfa mo le mako misi. O le mo linga o swafo iski se so se mea. Ia. Wanga le ai foi ase se ka ko wala le malo le tu pa de kadia Yesu ke se fe mala ma. Como falcang escribiso. Ia o le ala fo nga le malo le tu ia pore fa punga fo nga le a maka ko se mako kalin nge fia ia le lo fo le I le ko fa mal fa ko kanga fo ia wo nge e kalkala ko ale le nga le mako a mo le ia o Yesu ale ala upumoni male ia so fo Yesu Cristo ia o le te pa vai tu ne fia ia me fa ma ni lo so mama le soi le sunga le fai au ia se ata ia ma le so fo ia le ma ko ele inka mai vai asi makaukia o ai sei tu foi le tite tu no o le visiona ma le visiona mai le tu ai le tu na tu ia le vano ia o na le I sei tala me le ke mi ngofi me ko ko o la ko inga o mai pe le sanua sei e toi fa ilo mai pole atonu la tau sanga le ana suma le missionary mai le vision ia a se moi meeting of ina tu ele tu I lolo tu ina o maua o Yesu ia o la fo le uminga e ai ko kongo le no fuanga le sa eta ia e pita ia wala tangata le wala ia le tu sei toi fa ilo mai le o te vai a tu nefia fi o le mafuta mai le fatama ia po le fa evangelia ia se fa Maria o monte o le suma fo le ngai ia sa monte ia le mafuta mai tia na rose fu ala sungare fa nangiria I sei toi fa ilo ka mo le lo suma ka fe ngai Paulo le tau sanga ia o le ase mai yengi lu I tau mai yengi ni tau tole le lo ma fo I no wa toi fo I missionale mai e sei singa e koe alu ia e koe confirm mai le mele wa mai e missionary e tu so se mo meeting ana wa toi le tu ia te oi e wale sai sau no mai manga o ia over full sa mai ko mo fo mai ia ele tu na tu la no ele sunga ele I fe au e ma se por eso mai ia le man ne fiafi sei ia mai foi ni la wa
Ako ponga le. Ele o mai por algo nga o mai le mo mai ko ministry. Pe nga o mai le mai ministry pe nga mai le le ministry para nga fa no. Wala ki kai ko ro o ri. Ya no tai mai ya foi. Ole lua fe lua sfulu. Ole lua fe lua sfulu nga mai ele nga pa yo le ko ya ki o ke le mele o ke fi o ke nga o ke fi alu e fa mele ole mele o ka ole ministry ke pasika. Wai ia ngo mafofau la o Samoa pe ngo fai aku ngo mafofau Samoa ngo lo vai so kinga ke minga ngo makua ngo ngai la lo la mo me kinga ke fia ko fo ia ka siro kinga ri mari ai mo lo makua ka mi kinga ai ngo fole lo makua ho ngem ka me kia ko fo ingai ai o solo marco viki ai lo afe lo kas ai ma fe lo ma so monche mo dinga mai ngalanga e so mon chainore o le mea kia ke kawi le mali mele mo ma fofau ai ke mi kongwanga o le ua polo ka o le fai ko fi wa ka ko le kovi mo ka kongwala ngo mai nge so mon chain ma ko la lo mai le o ngo le tu o nge ya ka ma ka ya pilang u fai ko e se le le tu e a wala mele ko ngaka e kan fe me se me o le mai foi de xanga wo o le kanga kala le ngo foi ko i kan fe mi ngar me le mai e sol monten o skamalo pen o le suma ya pen le mo president o le o president o banga wa ka fa mo me president o pen ngo o nga ia le pen a wala mai le confirmation o le banga mai de fe ngiria ma mai sa o skama o fa mai longa mau ka ya fo e fai e ministry e la e o marke minge io la nga le wa nga on fa ma ko ele umi ma ko ele a ko se mo ko sa io a ole causa nga fo ko lo fe lo o lukas o la so la nga a makai lo nga so pela ko establish lo ma ko a makango le i ko le orocha le la wala ilanga o mangeka e fo se ma ko ministry io ai kalkonga io ma ko elo le slow wash sure ya shop kol malia o io ka ke o ngore o mafka lo fica le malos ala nga pa io le io ka ke ka kalo vera le ko me lo coloque io ai ska nga kai ia ka me ka fusi mai me ka fusa por maso le meresca ali le la ka fa lo ngola nga pa io le io pe la ikia pe fai le mu ale me me nga ngore ko le ka ua nga ia fa fela chula nga la fa me le nga pa ia pingi yo foi ya yesu ko kasela singa mi buka se kai ya ele ko fa pengal ma ko ministry yo o ma ko fiu foi mala boli io le ngama ma se aka nga foi ngame ya fa kai ale ku le pui nga bole ma foi ka nga ma ko yo ngai la kai ya ngame uma ya sha nga mo ka ku nga pole al ke do kula fongole va manga le ko pa wala me ke le ko ka mo ka fa mo lunga yo ke lunga le ya se yo ka ko fo nga ke maka mai ko ke o fa mo lunga ke lo ya manga ko ma ko pokalam pa unga le ke le tu ya ke o ka nga ka fa mo lunga la fo la nga wala nga ma ko wala ese ma ko al sal kula ngal me ya nga a fa fo la ma ko ambi ngo mai ko ye fa me ya e ruala me ko sol muri fo la ma ko yo a ma ko wo ma lo ko ma wala ma ko ke la ngonga le fo la nga pa ia e me kai kai ma ko ya ali fo yesu yo a wangi ya dia sha kanga ngi nga ai le yesu ya pe la nga ma ko so fo ngia fi ku se ma fa fi ya ke lo ngalo ke denga ya le la boli ia le ako ponga wa le fa lo ke ngal ma po kala ni fi pasta lo suma ya la suma fi se au se tanga lo fo so fo ni sia fi ma se fo ile iso ya le ma e wa lo tula vai ya tu ko komiti le ma au mai le suma ile fa fe ma e o le lo so fa ya ma se fo ile suma ile fa fe ngai ngai ya no lu ya ma ni so ila to o le fa fo yo na a wa mai le tai ya se isa mo yo o le foi ile civil o mai foi na pa ya lecia au sa no lo na le tu o lo te vai ya tu ile
I mau ia whawai e le ministry. O le ione sufa o mu. Ia mare roma le suma le luon le ana o mai. Ia o le ase tō whanga e ngai tō suma ia mafua i o ngā. Mai le mission. Ia o le mission koi. Ia keni foi ngā luo mai molo sara mō. Ngā luo mai papalo sara mō i ministry. Ia, mara ngā whanga. Ia. Tai o sunga a whengai. O te iro le ao tatou le whanau mai tātou a le mansira fia le atua. Amen. O kalame uma o langa mara o langa. A pēn whawhonga tu Samoa. O whera mai tāna i e. Awan me le leila u whaalonga. Pēr whapewa e taria e sua veri mara. Whaola i loa. O le anga i atu o le tausanga lua suma le tolu. La penana anga i atu ai le suma ka whenangi. Ma le misni nga le redeem. Ma pula kua ke ki Samoa. Nga o ke fia o ke me whai pasika i Samoa. Whenanga i atu. O pulanga i ka ngoma fo le suma ka whenangi ia. Basta po. Yang aku isa mo bakfewa ia le ma si vai ngare. Tanga ko ia wila fisa amai le ko ngake. Isa mo sa wila fi pe bo. Ya mo kola ko kala me umani atu. O kaika. Ia me na. Yang fa ko le nga iso ia nga kaita bali man me pena. Ko kala me umai fa ina ngare. Ia o tenu o koi fo mai la uso. Akere o usa wanga i mengi wa fa banginga ho ele atuare. Nga i mengi ni sila. Ia. Ke o la kulo iso ngi makalmo. Ka mai fia fa se o kalame le Samoa. Ku kalu tatalo ele atua. Ka ko ho e ka ko do fa ka. Ka ko ke ngo fo le ngi ai fa uli me ka ko le ngi. Ia mo le atua. Mas me perfect kai sai o ko ngaku le ale. Ai ra kala ka ko ka ko ngaku le tu pe va pe ka ko fa ngo longo le lei. Le fa singo manga le ngang pa ia ma me ka ko ke anga ie. E wa ngai mai la ia le ngi ni sila. Si le fie le va vo nga ka mo mai ni sila. Ngo il po kala mene tu. La e kam se vai kam pu ke jamo. Au ka penga le ku le me va penga nga ima ola masoi fu ai. Awa me le le whalongo i le. Whafonga mai fo i o le po whela ma se mea o e iai. Ke ilo e po kalame le kua i lo ora. Awa me le le whalongo. Iwa ngai mai ma fuka mariso ngai ka mai po kalame fia whai Samoa. O karangoa ki le uso. Mera le kau ki ke pasika. Mo kongu mai ngai New Zealand. Kamu mai luar simal ban fa mo simal ban. Usa le fa ka pasika. Ai de ko sa wa mai Samoa sa fa ka pasika ni. Ya ai de mo fa nga mele le singe ki pasika Samoa. Ke lo la kulo so ni ki a fero ya le wa mo lo le lo ai le plan ne ko kala mele. La kulo so na fa fe nga makalmo. La filo kasi. Mai le misui le kau fai ke pasi kare kau fai Samoa ke kau le ke ra fo melo so ni era fai do ni yo la wala nga la iso ro makalango mo fa le iso ma fa ku mo karwa kalmo fo ma wo e kai o ni fa ku ma ko mo ke a bakale ko fo kalame ya le ranga la nga awai mai ma kau fai fanga le e kalango ko ngai siuso yo le le misui ngai e pe no fato aki o e ka wa kui langa kala bo u sa le langa ni suing ole langa le e o mai mai ko le fa lo kanga le misui pu la ngai e ku sa yo e ka wa e ku pulanga makanga kala fa penga yo mai le fa kanga o mai ai isu e le o mai le misui e o mai o Yesu Kristo ai fa ngai le misui ngai fa penga fa ngai ai yo ma ko foi fa ka wa e pe sa o ko ka ngo ku nga ngefi
ya le la wa mako ma du ai fo mali suani fa femen ya ngal le ya le li ya amala la le ko ele o ka ulanga le kupe ali le yo ro fa yes ala ko na lenga fa isa go e fa penga aba ko e fa mo kia mo me ya a fa ro mo kuma so le ka gi mai mo mo bang la la be me se o le fa ka lo me de ka go ulanga ka go le fa ro ile musumu ale ndia umana ko sa u la fo ni miswi mako ke kamfaya ya kapsama la baya i mara pa ia me ile o marusi ile o fika ale nganga ile ai inga silo ko o fa penga ngai mata mai de via ile ko ila fa fo mai de la via pero masi te veo kama i ka vale fali fa final bueno ele tu ya te os proclame va penan mata na to sino va penan e va una nele tua so fa isso ele tua amen sai ia so mo yo ole va tu sai foi mo lo fale med ministry ia mana não fala after ye lo shuno fa tu sai mali o kala me mata mo fini se fi mana tu ai ya se mo mo fo se fa solongo mai o le molima tamu fai e fa popo atu o ita te talitono i le alofa maleanga le o le atu por kalame le atu ia te o mlo o lang e moni foi pene saunoni si o ona le atu ai te di fa nau o manawa o tina atulo si la fia le atu por kalame amen o la ia o au ia le vanau la mai Samoa yo langa foi manatu foi ni se o ma pa anga foi mai mo mai ma futa mai le o langa foi sai ai i se ta tu o ile fai ngo fi ya mena pion foi to ia por kala mem foi fa tanga nai o ile tu te o fi ma e fu mai o se o langa sai i Samoa o se o langa foi ngata manatu foi ni si foi o pa anga ile ta tonu le o langa o ini le ai mai le poltus pa ia we o se wo ya ke viso tanga ta polo amen a fe o lota to na ta tu te ave o folo ta to wo la mo le tu fa te aro tu na amen yo langa sa ye le fa ngo fi lo langa sa ye ya sa fo tanga te ma futai sa fo tanga te tanga i tano lo mato malanga mai fo martina mo fa na fo mo famanu ye na foi le tu e maranga mai mo nei New Zealand wa foi le sai dingan manu ya to ele vala audio tu i Samoa ele vala audio tu ia ma to no New Zealand pe le nganga nai mo ma ul ni fia filia lo fa tu lo ina ta to ele tu ma to malanga mai le male tinam foi mai fa no ya sa o le tanga te sauma wa e mafuta e mfai ana le leia por kalami yang fa me to pure fa tu il tau no haleluya amen mato mai le mato mafuta fo mal sunga le wa le tu ya pe fo no mol maule wa le tu ya tari to no la kina te mi mato tau no mai o la wa le fa lo tanga le wa le tu wa na fa pe mati tau no mol te mina o la e le lalo langi tu lofo ia mo ki ngole spasi ka le una le tu le sai le ke fa ngal ka ni ale ngang fa taina ile tu le e mo mau le ni fia file ile va venga le tu lo e se alo vala u le se foi fa malo si mo ta to ma futa mo fu ni fia ile le lo fa lo le ia lo fa lo le ngang pa atono le lei foi o falo ia ele ngata i le lei ai o ele lei ai lo to lu o mara fana mai fa me ta fi mai no ulu ia le manuio ta fi mai manga le manuio sino ele nga fa ftaina ia ma o tonu me folini ia ma to ma futa foi ma ona le tu o te le ala le ia disi foi o ta wo mo fa yona vai tau nu mai ni ni silo le ai e fa ya le o langa to ina le isa mo ai fa ya tu na no ngore o langa me fa pen
e whaftai e le ri foi. Ia le wa mau e le ri e le teitai le ola mo le soi fuatulou foi ne fiafi. Le ae whaftai o le mo me le wano i tono la inga le atua. Le ae malosi. Le te milone, ia whangalon malosi a wana i mo le atua. Mai ta po, ta mo e puno wa i lo le te mine. Ia tulista tau ai. I whautau o mawai me tuai. Ia ua whaafawina mea umai le alofa ma le anga le leo le atua. Ia whamalosi a whuna mo i tātou whuna fiafi. A whi e leo tonu e lau sa o lau whiwhiringa. Ia, e mini o lau whiwhiringa. Ia peo se tau whapopopotu le tātou mtau pilau singa whaatonu whuna fiafi. Malo, ele i toi natula no le sunga lo tena ni a pau ono leo te mana tuina le nisi foi o pau na le tu le sata o la to so ia non toi fa ilo mo lava mo si la fia tato ai ia e foi fata mar tato ministry lei ia tata ia presidente ia ma se i tala mai pe ia tele yo o le sini mai fa mo ne fia tu sa ma le polkalame sa mo le o le me le te ko le fia o sa o na le tu o le yo fa ia me se o le va ia tu le ne fia no poi fa ilo mai a la suma fa mai te o le suma le missionary por favor ia Solomon ia le foi Sata ole so fa lu so ya ben ia o fa Christian ia manisi foi o missionary a po fa evangelia ia o lo fa tama ko i tono le ministry ia ni ke wa mai tama so la e pa le o li la to wa ia e o le mesilion tau o le sile va e o le ministry ia pe ia foi ni singa luenga ese mai le to Bele ulale wa mi singa ben mo fa pena na tala ia toi fina malo le li fa te o le pena mo wa lunga la vale le tutte a ver te mini ia o le malo le li o tala e toi su ke vis ia nei te uta tu se le pe on fa ilo mai o ila to ia na ia fo ila mtama ministry ia me se fo yo ia fo nei te ia tatu se e to lo le si va mo tatu po kala ma le nga fa lo Men, ja. Le planga whaftai, singa whawhengai, tu sei fwy mele whafsili, e moni au. E tau lavona whairo fo ia tūlanga o le board fo e ale ministry nei o iei temi nei, o ia mor sila fia fo i wompa anga o sila fo mai mo mai, ia o le whaunta al mako o le ministry nei, o le sunga whairingilia. Le winga lau tala ia o ia le sama na mamoria mai le vision ya le faalinga le menga melenga le tua ya e wi alanga o mai le sunga favingi ya Solomon Chan ya ango ka kalo le ko pe fa fenga fa kimo yo e ya lo kal ko nga ku lo so fo le tua ale mi ngoi ka ko le mi ngoi fo le tua yo nga ka nga ko lo ko anga o le ngalwenga le tua e dia luska ka pala ai kulo o ko nga kulo wala lo ko mala fo ko nga malo vale no ko malo vale te mo la lo la ya nga malo ko nga ko la nga lo ko ke mga o ke le ma ke fa vai au ala ke lo inga se me mai se o ngale ko ala ke lo inga le se me vi ia le tu o ke le ke ala ka amu mai ma fai mai o ke kalo le kua e mai ka penga me le ko kanga e la le vinga o le unga lo le me foi le ave al mako fa la lo le fa vinga dia ia o la ke me o mai nei ia ai mo wa longa vango e sa we fa so nga e yang maka ngai ma mangiso la uso ia ai le mfenga nga le kia o le la wa le ko nga mai kia fa ma lo si mai kia ia ma ka kalo mo o le ia onga peilang fa ko kan femele pe le fale ang kala le fe ngi die le ka mo ave ko ma fa sal melia a ka penga fo le ko le fale ingo si ai fo na ko pa yo ga yo ko nga fo lo pe no ma fo ia
ko nga fale le ava ai ka ko nge ke siango e ka ko ngu fa ka fa pe so ka o fai me le ko ko al ma nga yo me la nga ngole ko e kia wa la ko fo la pe ai top mai fo la me le ya io o le fale fisi de sila le ko o ma il o le fale fai di mo ka mo va pe pe ingo sia pe amu me ka nga ka me le alo me sa le ko le so ya pe no pe na nga lo fai ma pe skengel ma ko mi street io ai lan ma ko fa ka ma fa kai foi la o ma fa ka ma o le aso mo ale nga makfero ai ia mai le kua ia le sunga ya siakanga ia o le sunga ya nga ia o mualunga ia mai le usole o la uli le kamo tu la fono o li ina ia nga a mai le nga o le kua ke lo o ke vidia ma ke aku ala fo ka pena e penisi kama a me ke aku la mai e se foi me ale tu ok, ko fa foi la kakale le fa kali mai o peni o le aso mo la sa mo bua fa ya pen mak felo ai e mak kala mo me le ala e me fa kama le sunga ya se yut ya ye wa o sunga ya se yut e ko fi fa au ma o i foi la sale kwai lo ye pen e fa au ya na ka skula hakile le fenga se yut ko ngo mai ti foi ya se yut io e se fa le lo fo le ko fa lo longa kula songa anga le fa ngolongo mai la ia se udo le o mea kaulia kuole le maka kalongo ko kalongo mai se ule un kofi en ko kus fa au sa fa au lunga oi ke mio wa fu ko inga ma fu kai ka ta fanua io au para langi ma io nga la sa maka be kofi ko inga fa au la o io fa ma fa kama anga pe o ia le sa ma kuol ma ko fa mo nga al me foi ma di pasta mai un mai fo ko ko avalo na ko me vola ka singa kan information le on media nga fo ka ko sile fiel mo me la balcon ko spayo le se le pekin o se ama kan fo o le vola nga wala i vola nga e ke yo me fa lo ke le ko o fa media yo o ngumela o ka ka ya ba ko le ko o le me vola nga o inga ya ka wiere ke minga me le ko se mea e finga lo le ko ia mai foi le ko kanga ka ke le pole foi po ai kanga ka va ko le ko e si da kula kanga lo foi fusi me kanga io va kanga ko la vea ia pe la ole sunga ya ata mai ya se yuli o ia fa kama ia ole sunga fa fe nga ya sakanga ia ole sunga le fa fe nga nualunga ia ole au kuskusi le ma ko mafkanga le sunga le ole fa fe nga fa o di le ma ko mafkanga yo sunga la ngi ia mare uso ya tulafon o ma ko nga sei le asonga ia pe ka ngi o lo ko sa mo ia tulafon a ko ka singa ma ko su la ko la ya fa ka kalima ya ko nga fa si la mal makpokala ia o mempa ko ila nga le o sa mo mi su lo wa ka wa maka ku sa lo wa lu ya tulafon ya sala la iyo ora me ke uma ko fo se ala ka si o se ala le ya se le uso yo awande ya ka fo ya ko ya ya no le pero ai mas ma ko uso ya tulafon ia ko so empanga le ma ko po na ko ngai la fa fe au ngai ko ko ma ko po ia ai pekaya ia e se sero le moche vela ko ska ka ko me fa pe ia mai fa le ko lo ko e ka mo fa malo lo anga e kasha le moche ngo ko ngui nga so fo yesu e foi la fa kai fo nga yo nga fa fa nga le tu le mo ke ma fu ko fa kai fo nga yo nga ye pe nga ya sela so nga ya yes nga yo nga ya le tu le mo ke ma fu la wo i ma ngai ko inga ka o aposkolo ole fa kai o fa kai le tua ole e inga o nga le tua sa mo ma la nga lu yo o ka o nga ka mo fie ke le ko ke ma fu ka nga fa pe ole ba ko nga lu ia po mai sia me ke lo fo fa kai le ko ia ole o nga fa mo me le o kamati ole wa ba ia ku fo ile la nga me ngai ia pe o ke le ka ma ko anga e mo ia
Ele fa pe funga kama ki le fio ke ngiri pasta. E funga kama ko ye min ko ko me. E nga hoila le me le ma ko foi. Ya, ola e soangi ale nga ngole tuai. Ole kamila ngai. Fo linga ile fe dinga ngaluenga. Ya o ma ko ngai ma misho o ngai. Ola ma ko skiuti le pare ape. Ya. Ese foi algo eu esse sabe balai ka ko que esse foi me coquia e que tiri vanga e foi o pa foi do falca la poli o la pipi e muor pena ma ko foi isso o me mongia o que le kanga ka ko vai mere o ka ni fio o longa winga kanga ka o mo ka e fe foi isso o ka ko nga le ko fe me vale ko pape e fa ficar ele ko bo mau a file mu ko ma ko pa io e fe só foi isso e fe só foi isso ele fe me vale ele o vai o que é essa boa putinha fia fitulo o sumo também sei fai lo ia ona tu lo le so vale fa uno sono ia o le sumo missionario ia o le fa fenga ia Solomon ia le o le founder ia mai o mai confirmation au una le tu sama le montinga lona lua ia o sunga ia penville ia o ia le o le presteni ia o le sunga ia se o ia o le fatama ia o le sunga ia le ma ia o ia le o le autus o le te o lo tatu maftanga ia o le sunga ia pasta magma o ia fo sa kanga ma ngwaru ia o le sile me le mai tau atu le maftanga ia ke le fa au ali le ia o fa afsidi kelo e se le le tu ke ole makal ngoanga ako na fa fonga mai fa ngidia ole unga makal ngoanga le asonga le mafkauda o ngala mai ko tsoda nga ila fanga mo fanga wa so mo chen ele ngalo ke lo kala le so mo chen de ke ole minsuria ka ko le poa ka ko e ka foi au umma pena e lo so mo io lo kusa ko le nga mai foi ma pen pe mo foi ako fa fenga nga fa do dio ma ko misti ia complete le mele nga makal ngo ai mala fo male family dia wow ma ko uma ia o le sunga fa fenga sa kanga ia pe mo foi ako ma fa kama o le foi un kofi foi fia ia ma le sunga nga wa me langa le o kal ko ngwa e ka hu wal me nga ma ka kal ngo foi ma sunga family io se kada ku ngai lo sunga le fa tonu ngi ko la fi tai pastor Paulo mule no ole dia la o mandino tu langa le ole ngata ole board o committee o le ministry io mai io vai ma uma la ole ala ia foi manisio ole uso lo tonga lui ia ele o tau foi sua fanefia ia e ia ole le foi le o tanto mo tato when God gives a vision he also gives us the provision. Amen. Ia le o ta pena ele tuana o le no fuanga. E tele foi peo e tau mai tau watu so nga le fia fia e futanga te la tu te mai tau fa peo ko fa ta sina ina le so for le liki. Ke peo ko pena man me le fa mai. Ia ai ele I fa sia ina ro mai sia so stas. Ia au la vale fa natu ma le tau longo fo ia le Samo ministry e vese ia tatu wa ina le fia fia. O fa sino ngala vai o fa sino ngala tu. Ia ai o le tatu pokala me le fia fia. Ia se I tala fa mo man le pokala me lo ama e toi Samo. Ia salo ai o le temi mo le ka suma fe mina Paulo Faise pokala mi Samo, pesa ise me sa tuku mo Samo. Não falou. Ia ako skan foi ba ku le fingal fo le fa fenga ngai mali awa. Ole maonga le ma al fa poi ponga le alo sia kanga foi Samo le kausanga ke ku ngi. Ia nga maoi ma pechi e Samo. Ia sa ma wala nga ma fa nga ia pa sika skola da ho. Ile fa poi ponga la fingi. O ngala uma ele fa mo nga wa ila ngisho au so mai ka kal ngoma le mele al patch wala va pela ko in patch la mo ko ma pro fe o Samo nga wai ke nos ke mo le wa
o va ai fo ia ngai ka to ka ko ua o faingi o fufa pe fo i wila i sa mo ke minga le ke mo ke simasi fai fo ile fa mo le la lo saka o ngalang ama kai rola nga ka kalmo mengi sio i sa mo ni si fo ye le kongo le V8 kongo pero ka la ponga le V8 e mangi si fo o ngale tu le kongo le rima mangi sio e ka kalmo mai le ma ngai pa fainga ko me fa pe manga lai le va kula ko ele se ngo se kengi vanga lo winga fa nga wala nguma ko wala sa mo mi a wonga I fa ngo se ngo fa ngal pe ngo la lo ko ka ko sa mpi va pe a manga ele le ku o le manga angol ministry la sa mo u sa mo ka kala o kele o ia sa mo e fia joina ele pi o kengi nge se nga fa me fa ngal pa mo me ne o wala me ia le ia ko nga fai la kalo mai ko nga luku mai se do ke o ngai ia ma lu ese le olang kuai ke ia wale o ngala ama ka display ma ko mi su samo ai ma walo mga ikanga ka ngai uso fo e ka kalo mal me ia o nga ai lole se ko fa fo ima pa ko kangal ma ko ka kalo ia ka nga ma ko ia ma ka mo morile ele ka komisi sa mo mole peila fa mo nga mo ma kol masinga fo ia e kala ngo fo la le faunta wa keminga la ka bilo le faunta fo I yang famison e ka wile le ya mal pokala me fo ale mission ale family ale mo sa mo fa mo ka usanga ni le la nga ku o ilo ya fo e fa wang ku fa ya yun pe ka yang e pokala me mai ale family e fai sa mo fa il masinga fo le ala fe ka le ia ma mo ringa ko ma ko men ia pole kada ku nga pasta mai le ku se fa fit ia ole ma nga ma le a fe nga le fa ko nga nga finga nga ma ka display ma ko pe sa mo ma ia mai mangi sin ka kala mo mai fi ma nga wa ia ele fe ku la fo nga se do nga ka mo ko ku le e mo mori le vise fa makala le winga ko mo le bele ia o fa po sa nga ka pe ke a o funge o fu sa mo ai le o lopo la le wingo le ole me fo la nga le walinga ma ko ka pe nga ku e fa ngai ma ko conference ma ko e fo ngai e ka le si fo ma ke ma fu ka sa mo mo so po ka la mo so misti e fa la ke le nga ma lo le tu le ko ke o ngai o so fa ye su le fa lo le nga se ngo se si e fo se ngo se ka le si e o so fa ye su ke mi so le ma fu un ka ko ke lo ai ka ko fa so wa ma le fa lo o suma ile fiamanga o suma ko fefau se tama tulo o le ka ua ile sonoma le pa fiamanga e o misila io maluenga le e takere o to o fanau ia le nata ko tanga tama tutua le la o ye foi le sito o nanga le o fa la tele atu pe o le security e inisi au nanga I tu atu le au nanga o fala o tele ile to tu ma le au nanga fo tino ke bis papai apsi ole ta ua ma le au ngole proclame le nei ma tu tau fai mo tu ma tu ai nga ma tu fana o tele o ma tu nei e fana tam fana ti e bona le ngala na le ma tu te na na ye ke mo na ma tu tele no e ma tu fana ya wona I yanga ya tu I meo fianga le ona ke ro si fa fonga mo sa mo o si renga sa ke le alu ku pulanga ma fa tele no tu pulanga le stu pulanga awa la ku le tata ma tu tan no le tu pulanga ma ku ai ni kai ku sa ma le sistema le ona le wa ai mari au le o si amo nangale mato te tan fai penas tapsidi nevia ora o nanga fai mato te o e ta watu tu pulanga le matangata tanta matu le fa lo tanga le tu mako ke ka uli mako ke le ka ua ila si sa mo mispi pe mako ka wese kalisia mato te ta ua I Yesu ke viso le alla po moni mare me puna abai tele o tato ua loan si la fia o le psidi ma fe ko me ko ka ma Yesu o le ma ko lo Yesu sta nga Yesu tu si le e ane su marfa le para ma futa Yesu monso
o le whamawhanawhana le Iesu na so. Ai le iloa le io na so. O Iesu. Pe o Filipo matoma. La ko ke le iloa lawa o Iesu. Ba ai ba venga. Ba ai ba venga. Ai ba venga. Ai la ke le iloa o Iesu. Na whamakala Iesu. Toma ye fai lo mai ati matou tama. O le nganga pula le matou akele aku fape mako ke fao min ka me kungu e kalesia mako e kau e longo pui e ie. Mako i kala ngoa fo ye mako fanga u mako. Ko e ka wa kulia ka mere ka. Ole mako mission langa le fai. Mako ke aku ka wa kulia i ka mai ki fape o ka fia yo le mea. E pe pula le mele fa ko i kala Yesu mta ko Yesu mar fa pa penga. Le mako ke mai. E le ia sisi ala mako ke u. E kasi ala mako ke ka ua koe. O Yesu ke viso, o le ala, o po moni ma le o. E iai kei me fa pe nga mafuka wa kasi le kerisiang. Ai le iloa e kerisiang o Yesu. Me lang fa mai kala Yesu na fa ia so o mon kanka i. Le maka ko mafuka ko kere iloa oa. Fa mai kala tama. Fa ilo mai ati matou tama. O le o vai mai atia, o vai fo tama. O le nganga foi la i o mako po kalame e mako kalmo ko isa mo e fa fonga ma tu te tau longo wa e mako ke ka u ko se misi ko fa ko mako ke ka u fa soa ni swa foi isu ke viso kile ka ko isa mo ka kallo na kala so mako lo ka linga la mo ko lo ku ba ora ki e pa kai le olanga foi lo ke foi ka ngalo ku mai ngaloku mai o ni kua e fa vai mai ka e fa vai mai como e kalisi ai pe kai yang ese de lo Yesu ese de kalio Yesu por kala vela le fa Yesu ila uso le uso le kere fa ba fanga Yesu la uso ma ko fa ma no se foi nga ka ko sa mo ese lo wilo ese lo kati amen pe fa mai ke lo mai Yesu ke lo mai for ke nese ka fani ai ke lo ai kalia ma mongi Yesu do oranga ma e ka ko se ma yel ka wa fai la nga nga ol ma ko nga fa la pe va si de nevia ma ko ke ka wa ko Yesu ke viso ma fa roka ni fe fia fa ai nga ma to si mere fia ka wa ko la suma o ngole va fa kai fa ele so ngi fa fe ngi o ngole le vo fa nga lu ma le ta bombo ke viso le FC e fa sa no ke se ngolo ko sa mo bua ngi sila ole kasi ve vasfu ma ko wo fa pui le pa merembo ko mo yan ko po ngela ba ko ngam sa mo ko ka wo le fa ka ma ngala kala sa ma nga lu fa me so ngi e de au si vale ale ko si ka ole ketchi ole go and proclaim Jesus o proclaim Jesus le la ko ba ti ole proclaim Jesus e lo proclaim le si va volar sunga le kai ma si va ya so se va ngala kala inga wa le fa ma inga fu ma ko ko kai le tu ngala kala e po fia ka ko ke fe wa mo ma ko ka manga le tu wa lo la mo au wal mea fa mo la lo no one is perfect e se sia ko e ke mi ka ko un fa le ko e pa wa me e la ngunga wala for fi kam ka fang kai wa fa ya sango ka ka ma kwai ngo fa sio ki ka kisha ai nga kai ya lo ba bla mo le ko pa po sa ba ba i fa lo ni ku pa mai wo fa pe nga nga pupula maka e le ba nga ya wa e no uma va pe fa ke fa fonga ma ke lo aba se unga nga ke pupula ba e ke le ba ba se unga nga yo ba nga i wa kula ia ro Yesu ke viso ba fa ka ba ile ke nga te vira nga fa penga ka ese unga ngai makau o sa ke vai la le ando ka ma ko isa wa inga o la nga va nga le misu de makau ka fa ye ko a me nga fa fonga mai foi poangi ni veo punge yo maka ke roi ale ma nga ia nga ko le atua ia nga wa ale ka kalo ya so ka kalo e fa pere fa fonga mai o nga ke pula mai ai ke roi loa ke roi e ke roi loa le mamu le aso mai Yesu ke viso eu acabei logo faz fome aí que não ia boa ia maco que não cala ia maco cala boa maco va pegar maco cala boa maco fa soa ia va cala escola ia online era cala maco online só maco fala e sua foi isso que é fa foga mais lá foi se fa foga mais samo lá foi esse a manga vai
mako ke whaasoa pia ke lele leo isi ke a whapea hoi ia uranga ngā iei i bea uma whafkai fo ia me fo ka ko ke whirua ia ia ai ia pokalame lea kua aua me ia whaoantu whafkai fo ia i ringe ia fiafi o le mako pokalame nga e le ngaka i kongo e kongo whaakonga me mako whainga rue ngai ka ua Yesu o me mako ke anga iei ia koe whamoe moe o i Samoa ia a whapenge isi kaka ia ku Samoa wao kala le Samoa sa o le ia mongo fo amu le amu ai le ngofo le loko mareanga ia whapenga fo ia ka leile atua ia i whafonga mai ia fo isi ka iso a vele tapate ia tu ia sumale ngata ise me ke isa mo ia le falo tele mo fo le sumale obviamente Ei, whaftai au asi mere to ke fiare to fu whasoasoa ma mun mawhu le alo fole atua ai ta tonu fu e titilo mai tangtanga mai ia whaftai e le atua wawena sala mo fu ia le umo ile ma le sime e tu o le teime le atua yes amen e te fiu e te alu e whamei te alu ka inga e mare o lang ni ke alu e ka inga tu le teime le atua ngā rua le atua non tei le vua mātou pausi e fu ne ministry fu i awa fu le tau tapu e ina o langa fu i ma soifua fu i na iaro ma whanau e soifua ne leitei i le o mautonu na tau whiriwhiringa ne leitei te tonu se nei porka mātou te le o mai e wholofola atu se ingo se lotu po se e kare si e ne leitei pau ale ta se sua whare mātou te o me mātou te whaasoa ai mātou te moni mau e fu ne fia fina sua whare o Iesu ke viso a whai e nei te tapu i se sua whawoi e taula iau i te mine tauna whaisau whiriwhiringa le sua le mātou te moni mau e ai mātou ne fia fi mātou whaasoa e fu o sua whawoi le na manuia i o mātou tangata sua whawoi le na sui e fu o mātou tangata na nei te mi lewa e fia mai o mātou au le lei a tonu lewa e sila mai o sili a tonu mātou au le nei te ia wana whapea o le whai a leo ranga tuai ma le ia ka ilo ala yengi fōri ngā amdi yang a le ngang whaftaina i le atu ne fiafi nanga e au le lei e fultanga tapa e fiafi ia whanau le tua i me e au le whaakere ina i fuilo marosi e fui me le whiong pai a le atu fiafi a o i le ri whapiano na whai a le ri me na o i o tātou lotu ia si toi whapopoto nā ne fiafi lau sunga whātou Jogia au le ya me se vuelto lo malo me fia la suma lo de venga ia ke kongo lewa wa ba ku fo ye ya uso gengi si va na ka wol mako fa mo sambo ia ole pe ama fa ya ko e ole so fa ye security ya uma me fa mo ia ole aunga le male mafu ama wala fo yo nga so so me le nga pa ye fo ile ministry ngai ma fa lo ko kere fo le poni ia ole modinga e wa mo ia wa poi lo e sa mo le ia se sa mo e ele ino le tu a pa o le me bisi sa mo le o kalia wa kalia lo e se sa mo so fo iski se fe mari fa lo no la ma ia nga mo le lo ko mo wala pa wala na wala e dia lo fa lo yo ole lo ko mo wala lo hampo yourself la wala ko nganga ke la ngunga de me ala e au mai la ngang pa ye ki o pa fa mo la lo ko yo wa a wala kala lo sa mo ai si de mele ko pu te nge sa mo ye le ka fa ilo ngao fa ngo fia e ko po mingu ki le me ko pu i sa mo mingu ke kasi le si di ma mingu ke o so a ko la o me la ko pu sa mo wa makanga le si lo fa is ka ka ai pe le kasinga ang ngomar fa mo le o mako fa mo le sa mo e ka ngai ka ka mai ki le ile awala e ka mo ye ke mingi
Yo, kama va ku ngol TV ko ngol kalonga le tu ko nga ya sha ngol makowolia e kasia pe rongi nganga e mang maloinga masu ye sha nga ya ngere fie le langi se nganga se kasia sha la mo ma ya longo fo ia vai des me fai kale ku o le ka la fia o ke mere ale tu ka po la fo fenga ka ka manga be shela fai ke mingi i le olanga le olai o faskanga ka ma me fa penga le kupulo ka ki va ai ko ai le winga la ka lu ngi ya o so fa ko mo po le lu va ya skolo mo va ku fo fasinga le se o di inga o mai ka ka i ai fasi ku ko mo le stand taxiere ale 777 nga i ale e ka le se ale usipse nga ko lo inga so mo pe ya sa mo ele ia po le iwa makanga le sia is kanga kulo ele afa inga makanga is kalanga fuki yo ya o kupulanga le ka ke va ku mela kupusamo a como kalanga le ko ka mai is ke me make e fa le mak pokala me e mo sha ko me fu mo i mai le ulanga le sia nga ka ko la fa ia nga nga ngi ke mai lo ka ko malo singe ke me fa ngai ka ko malo sia mo mo sha ko yesu yo vai por alo ko angare loku ma kele me le loku me umai yo ele kalia inga yesu ke wiso we short time pa uanga awala kiri sao le malo le ko se ngo so e kalesia pa uale sua fe ke sao yo o sua foi ke wiso o le alanga o pumongi maleola o le awala nga te stairway to heaven o le awala nga le malo le tu yo lo ka ko vai mero kupu mangi vai ke mo se fu ya makala ka ko o ke siamo a kupu mai mero ka fa lo ngole o le tu yo le makalo le ku yo ka ke va ai o ka ko fo sa valinga ka ke focus o mam ka ula ka ko me sa ai a fa foi na kire ka ko ngule e ka ka lo mo le ku a ko mo pa mal me ngai ke siu ke le lo ku le ka li ba ya ko sa makangirunga kalo e fa mongel mo le kuanga se kuspai se ma wala ka ke mo mawanga kupu fa ku ko kalo ngo fo ma ku kalo ngo ngo ma man ku e ka wolo kalo mo le tu wanga e o inga so fu ma ye ile yesu le ka ko ngo ia au ke si ango ko se fu ma la so ko e o me so la so fu le sunga ka ku ke sa o ma lo le tu ia pole anga pasta mai le ma ko afa mo Samoa ia e o ka ko e fofua o le tuanga fa kamui kalo foi mo le malos ia foi le olang fa mo manga fa manga foi ma ko ia ma ulanga foi le valoria mai inisi foi o misli Samoa ia o le molinga so foi e su ke miso ma le mai o le simeka ua wala foi nga fa ima ko fu e display so foi yesu ang oriska ko le vangalo ole mai o fu yesu o fu pipi e le ole o fu ale ngole ko o fu me ka u nga le fe me o yesu ale fe kala e ka unga ia i lumo kama fa pe nga fu nga ka yesu o manga o lumo kama ava pe foi na ke fa fike ke mai o fa le e ko ma ko pe ma foi na yesu ka o lumo kama i o manga o manga io e mo mua e alu yesu kiri ya kama ole simponga ole mele anga e mo mo ka li yesu ke se fa fi amo principonga ma ole maka isaunga ole tu longa yo e lo fanga le tu longa mai e ma liu ma ko se fu mai la wala ngai le fe ka mele ko ko ke ui mo longa ka lu kama o ke le os bo mo kama ai le misi le ko mo ia pere sa unha fa soa ngia fia fe usa me ka poklame o ava le fa la te tua pealo suma no ke atu no foi ni so mata mai lunga nei ala leo mo to silfia ele se carecia el mato eu ko fa pe mai se carecia le ai o mato to fu tanta mana e carecia nga ia nga lue ma au nai le o le menge pise misri vanga le e kaka e carecia min e mai carecia con vi ai o ma ko nga lue fo ia ko fa ka mana e carecia ia ngai ele o fa pe fa ngale o ma ko mai ka wa ko se carecia ma ko fo yo se no o ma ko ke mai ma ko ke fa soa
ia ai ka pena le nganga male le au fa mo moi ia le mako fa soa o oil Samoa o Samoa ka ko kia lo fa le ia Samoa ke lo fa ia ke oi ke lo fa ia ke ia ko mo silfia ia ko ngi be umala ma ko ke fa ia de fa fa mo moi le li la fo iso ba ko ka ka mo ku le fiafi ia ma ko kia lo fa ia ke oi oil Samoa o Samoa ka ko me si kia so fa iso ke biso fa la mo ia ile ka ko ngalunga foi ka ko ke ka kalo mo ka iso ka ko ko Samoa ele ka kalo foi bo se vai no o fai fi au kalo mo ka uma o Samoa foi fa fonga mai ya ma ko ke ka kalo mai fo mo mie ka ko le fo ngalu fa kasi ka kalo fa kasi mo se manguia o Samoa manguia la fa manguia ka ko fa manguia Samoa mo non finga malo ya so Samoa fe lava o mie so son ora kalo pe fa ka ngua le sunga le ya mo si fia ele o se no ko ma ko ma ka le sia a me pe se fa la ko pong pa ponga fa ngali ma ko ke mai ma ko ke fa so ale mata ngo fio Yesu ke biso ai fi se fa so mai ele sua fa Yesu ke biso ai anga le ba wale le upo ma ko ke kalngua kwai or kuspa ia ma ngai ia lo kalngua kuspa ia ba fo i me ma ko ke kalngua ko ia Yesu mo la upo moni ma leola tu natu ia isa umai ma ngai ia lo kalngua kuspa ia ile nganga ai kalangua le kingo e wa ai ka kalangua le nganga e kalangua mai fo kuspa ia ya ki wa fo me va koi or kia ma ka kala me ma ko kalangua koi or kuspa ia ga fai ka wai le fo ma ko fai ka wai kuspa ia ga fa malosia o le fo ma ko fa malosia e pa wale le ya ba ngai ia lo kalangua kuspa ia ma e fai ka wai fo kuspa ia ya nga leile tu la fa fonga mai fa mangia le ku la fa fonga Samoa ba ko kia lo fa ya ke ko mana ba sua fa Yesu ke riso ba fa lo fa tai lo sunga fa fenga ia le li ma lo fo lo sai ia to lo malu le fia ma se foi mai ko pa ta to ai amen ia ai lo va lo sunga se au se ta mai to fa i lo le va enga ole ama fa tai le tu ne fia io le mole no ai tino che riso fa mai la mai le e tu vuoi tanto ai po fa sino le tu tato umala per belle le sa tu la mtama tato po kalami ia wan fa sino tato wa a ole la wo lungo mi me pe un sa mo le tu lo ni o Yesu che riso amen praise the Lord o le tusi pa ia ai la se si me kua o tusi ma kua o Yesu ia e ia ona tala foi o na le to e misi lo ia le fa ba se o ia e fa ina o foi nei fa ma lua tau papa yo to finalo ia le ba futa ina mai fo e nisi fo yo so au no ia ma se fo yo tino ke miso tato o kala ne fia fa pena lava ia foi le ia luitau e foi ia o tatou lava fo lava ma tatou saudinga e a mai pe mai tatou te tu mau lava tatou moli mau o Yesu le ala o moni maleola e le alo tu lava se tasi tama ali ui mai a Jesus salo ai un salo walio un salo se lu me fa ka un pasika ole por le fa que ia un pasi ia ma vai pe on le sa mo le io fa amen ele ole fale ele ole pasika ele ole check ole ngo amen ole la lunga me me ma le ko ke sila me no screen le wa o Yesu le ala o moni maleola amen ia pe yo me leo to eso so atoi ia o foi nei tena yo to fina ngalo ni si foi yo ma futa ina tato poka la meia e tasi tato ia kiriso ia e o le faftaina i leli vai e lei lava se alfanga i lumon fo famsino leli ia le aso ke mama ko poka la mea tau ko ia le sa ia ma fa pena ia e sa no ia lo suma fa pena ina futi le la tato se atu le tato po kala mesamo ia la to pela no lo suma pe se mete fi sa no ai le amen
Ya after you say me ai ile ngore tu ile sa ko. Amen. Mai kan ko fu ia lo fu ia fa ka wa. Ele fa pe ka ko lo fu Yesu. Na lo fa umare ka 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 ko. E pe fa Yesu ke me la fe malanga i ngoro ngi fu ngai ele yang fa miso ngali manga kala inga manga. Ai mo sia fu ka ka. E fa pe ka fu se fu ngare ka ke yang. Pule a fole ka ko mai fa ya ka ko po kala me ko wa ku so fo Yesu runga e fo ala ko mai ma ai pa wal me ka ko ile pola mo ku ku ai pa wal me ma ke ka kalo mo ko ole kasinga ngol ma ko fa mo pe ka wai ma mai la ma ku ka kalo ya ma ko au la fa malos pa wal le kusie mai ke se ko fa ling pa wal kusie ke mo wal nga pa i ole tu pa vonga le kusi ya sai ini le ya ya se kusi angal kalanga le kalifa le ngango ko paulo kimokeo kus pa yo malama mai ke nyese kalfari mai de ngango pa yo le tu ya ul mako foi misi e respect ma e kalesia la ko nga kalesia nga ke ngai me nga lu ai mako ke fa alo nga ese ka ko nga se foi ya kasel ngo o ka ko le ko so fu o la fu la nga ka lu ya ka ko le Yesu le makalo ko so fu nga maliu ko se fu mala so ko yo o mala so la so fu yo ka ko yo o nga la fa malo si la si la fu i malau va ai mania fiafi mal mako kalo ya later all time makala ke mingewa amakanga o mal ke mio fa ka un prophecy de sa con kuspaia ang ka wal ke ngese ale ske le fa le fe ngin kuai le wingala fe ngin fo ka wala nga ka wa ke le mo ya ka ko kuspaia ka ko Michel ke mingelo kupu mai le me ko mo le tu ya nga ka ko yo ka ko ka la ngo nga felen ko yo me nga e de fa pe o me uma le so ko le fo pa le ko e ka wa ka ma nga ya la ka mo me nga me uma mo mai le ma li mo le o ki nga pe ko la ho ma lo singa ye e fa ke me ka lo yo ava pe po o ngi ka so mo ke le o nga le ku wa amia ya fa ka ile ko nga ya o nga la wa mo fo la ko ko la ko nga i ngi fu nga le ai do foi mai o la fo e fu le kai me ka ai fu o fa ai ma ngai ya le ka ai o fa ala bo sala mo yo e ya nga lo Yesu a kire sala mo e lo sala mo me va nga sa o fo ma ku spa ye nga wa ku spa ye ni ma nga ya lo fer wa ka nga sala mo lo ka ya ka por árbol agora só pus para o acaba a minha com vai fi fico uma pau agora vai a pau se cor agora vai a ai lo mai mo la sala moi que mi mai fa fio isso que isso que foi a minha cau e caco alle fa ka fa fio isso do que mo foi fine mo pe o mal vala o le ko le silu mi que anga o mga fa ka lo fa ka e que algo ya kalonga pe alo sala mo pa ka fo Yesu ambu ya pa ka ngale ngase ko nga sala mo arima e o malalo que ele ko kupu se me fa penga yo anga i lo la longi yo walu le malo le ku o nge so fu fa pe e mo lo mo pa o le lo ke mi nge lo walu malo lo ka penga le ku le si venga a uma fa mo le makomisti ia ka wa ku kama heaven is real hell is real ia e ka ko wola fo e mongi se ori mongi do le fa va ya ka singa o le ka ka ngo ku nge fiafi a la wala ke o ai do le fa va o so fo Yesu pa o ma so fa ke o le fa va amen ya o se kala ku le hasta mai ta kai le o sunga fa fe ngai o le ye la o mo ngia ko wa mo fo si ma ko mi fa ka va e ka ka mo fo so fo is ki wisu ya ma ka pe ke nga ko fo mo sa mo ta lo so mo te ngai na putin me fiafi to mo fo le o fa le mai so ta to ai na fa ta lo fa tu ta mai ya lulangi ya to ya ma foi amen pastor no reverend ya o
lilo atu vai le fiafia maftai fo talo mai Amen. maftai fo le tapuai ma se fo tino keriso Yes. God loves everyone. Amen. Hallelujah. Ole mele sasa uno ele au na le tu le fiafi o pole ale kale sia mai kinga lue fa ma o ngi ma Amen. yes sa ili ai ma ole tu si le sa fa so e foi o na le tu pa wa le ku si le fa ina a ile toi fa Yeah. ke le va ai le ma no Oh, amen. ai Hallelujah. le ko fa ngau le vai ma le ma e ke le u fale fo Yes. ma no Amen. le asi si kusi o kala ia mai ale ma no le Yes. so pole ale you name it pole ale ina e kalesia tu lo Amen. e ingoa fo yo kalesia o tatu ngalue everyone on the face of this earth Amen. is searching one thing. Amen. What is that thing? The kingdom of God. Hallelujah. O ile taunu ungo mea ungo. Amen. Tangata ungo. Yes. Se langa kinga lue. Ama uye inga. Amen. Nga ile soka ko ke kukai ko kasi luma no fo fa si no le ni. Ia o tatu ngalue. E tau soa fa tasi ato la au le tu. Ia tatu te fingale ngale a i mo tatu ngalue fa tasi. Si tia le swafo Yesu. Ma sia ngale li o tatu ngalue. Ai. Ia lo sumo le fenga inga futi le fiafia le la tatu se tu lola le au te nei whatatanoanga. Ia se tutuli a pupe le whamoe ma le pokalami sa moa. O leo te wawai atu le i la apia o tatu whasoa le nia fiafi pei o le aso lua spuma le lua. Le a matai whamoe sa moa i o le aso lua spuma ma lusu tasi o November. Ia olo iai wharonoina mo school ministry ia le ala rato wanga i tonua oma tau te oe fola lea fola le tana lei o le malo le tua ia ma spoi la so lusu ma le lua ngai lua su ma fa ia o le ai ngai se minga ia olo fa ngai ngai le sunga fa milia ia Solomon Tang ia ma se foi o tau team ia la tua ngai atu samo ia male launching alo ia ministry pe sa olta mai ta watu mele la api la suma la fenga ia ma se ia o la sale va ai atu ia o ia ile no ile kalesia pe te koso le taleao ia ma se foi ia le kalesia o subsenza ile fiafi ia ba le tau faina pa anga foi male o talbo mo ke riso ia ai tu na tu pe tu lo malu ne fiafi ia sei failo ma tala pe ia le sini ma fa mo ia mala ma fa wa ia ma kamai i le e ku vai na mo wese sa wedding ala ka ko i sa ko le sa le east ia e ala ka Wow, Mr. East ia ke longa le le ise se a fo se fo le me wa sa mo ia o sun fa ko mai le pokalame nga wenga ia male whakakianga ngal pokalame ia paua o le kaimele atua male pokalame le atua. O nge ia lenga whakaakia male pokalame nga mai le whaingiria. A fo lawa maka kui ai mako akui ai le whakakianga mai ngal pokalame. Ia alo whekau le leia fo la pe upola kungu lewa male walawinga mai fo se mako misi fo ila usunga le fato ia lo mafua ia ke longo pokalame anga le ese ko suinga pa me ke wa ku sa mo ia ke e algo ese kalfa sa va ese kalfa po ke wa ku sa mo wa nge suinga ma ke follow ala isa mo le i pokalame wa pe le FC le ma ke kau ngalu fa ka sei le ma ko ma vole ma so ka nga male sunga le fato no wa FC ngo malang me ngai va yaso ia pa ma ka nga ai ngam ka kalmo fo pokalame le ia ke longa nga sa nga mau mal place ke nge foi ngai masinga wa ko nga ya ia nga lau dia foi ma was fa kong wa fi ma la ko tim nga ma ko foi ya onga sa mo ma ma le sunga ya pe kong ya onga ia ke longa ole awala fa nga le mo ke wa ole pe ole ka wa ma le ma ko so ka nga ma le ministry al wa FC nga le se lo ku fo le kong e ki le ngai fa fa nga kalunga mai so kai mai a ule e mga mie make apila ko ngaluenga la ko kalesia ia pe kai ange ia ongo
e vai foi le siku I so le vale le ma ko nga luenga ma le kalesia ia ngo le mispe ma ke aku ia le se mispe le foi le ka maka ma ke o lai me a maka ko ilalo ia nga anga e ko le no la finga lo le kom la nga iluma ia a maka ko ilalo sima kombe io pe io le kulanga nga le ngia fi ma le ka ko kalango ai ma ke folo al pokalaminga we o au mole pa me ke bo suera nga pa ia me o ma ia pe nga la ia pole anga le pele kali o pe o anga ngai ka nga ni fisidi mai ia nga ngalo kalfa pe ko ia le fisidi mai pe sa papa kisho ia mo sira fie la usunga le anga pia ska kol ma ko uri nga le fisidi mai le fa ia tala le a ko vai mai afuki que o lenga pap ki so kongal me pap ki so yesu yo a ko ke yo ola ia inga pap ki so inga I yo tala ale kal ngo ka kan pap ki so kongu al me pap ki so yesu de lua fe sufa e mo le ga ngo fia fa ngale ba pela e ke yo ya a ke de sa vola lo fa va so fo yesu amen aro se manga yo le kai ka voi ngau le ka voi le al penale I kua ole ka voi foi ke mo sa ma ko ngalu le sunga le apos kolo ya miriamo fai dangi fo la ole e me fangale ke lo alu ku ngaba o mako ke lo ka ua ko se ngos ka ngaka I mere mako ka ua ku Yesu ke te me alu ku ngaba sa mo sa fai le ba ngalo le praise the Lord ole sia la kanka ni kai min o ka ua se e mal vai so ako ale a e I o ngakile ka ua se Yesu pe praise the pe ka ua Yesu ai a fai no ku ngaba mo yo wangi ba praise the Lord e le fa pela o ngile le ba I mean praise the Lord wa waku le upulong praise the Lord eu fui lá ngoi ke foi ngau ka ia sa ye ka ua yo meia e ku fo ka ba le ngai sa mo ka ua ye benga to God be the glory forever sa kusia I pe vera o me kusi ku o le skaka nia ke le lo le ia me ai a vea le mea le aso ai kilo mai fai ka ua le mea ai kilo le pe o le skaka le mama la mai me a kilo kilo como fa pe o Yesu le la ka bo ka ua le upu Yesu you know ele ka ua le ngor ka ngakare ai ka ua le ngor Yesu wa ka ua rai no ngafonga no wa o Yesu pe para nga le ngara kala le la bo ka ua Yesu ma le vai aso a ko ke ka ua se Yesu pe ka ua se upu le nga u ia ka yo mi ai fa ka mi la le media ele ka ua ko le ngor ka ngakare ai ka ua Yesu yang kilo la ye le verse la ye ape yang ka anu ale ka uroko alo le su e bo fe mere ma go ko pe sa ora ngalo kala fa ngale le ngalo kala por ka ua yo me mai fa mo ofu ye le va penga o ka display ma pena va penga o ris kan kai e a nga ye ka ua yo me a nga fa ka ua kwa pe ma ya la o ris kan ka fa pe ayo le ala o lon ko ayo le pumongi o lon fa ayo le ola orang kampangi e ka o bo mai le nganga le fe a va pe o Yesu ala le e nga ia le fa ka winga nga ngi foi me o diskanka e uma le vai Yesu a fa ka uma me ia upu ia ma me ia ku sai ka ke le karangua ku ka ala fa ka wa nga ia ma nga la ngonga ia e mori mau e fa ka o mo mai foi so se me va pe o fa ka wa la ia ia fa ka wa le nga ia ia pe o se ka wa ia ni me ai fai kau mama ai ai loa o Yesu ale mako ke kau ko ele o ia si Yesu o Yesu e ola nga mali ko va penga un koko mo so winga ka ku le lo langi ia po sa u ko ka ngo ku ngar ka u fo yo ngi ko nga proclame mata mo fie ele tu ia so mo le fa ai fa vendo no so mo nie fia si tala mai pe ale tau tio le li fo I na mai no so I fo mo le ola tau tio le fo I amen Taia mo le no so te tinga fo no fo mata aka le bu ka hu le ale ngol ta o le ola ngoni ta to ye le fe no fi amen o le ola ngoni ta to ye ya le fa masino ia
tatu nei te mi fui ile au mai tau ile au fa le fa pe ya la wo le la wo li fa mai le la ia la wo le wo li ke au fa mai la ma le tu ya pa wa le ma ke le yo mai le se fini ma ke fe ko ma ko wa to ma ko wa ya pa wa le me le ma ke o mai a fa ke le fa ka wa ku spa tu si le tu spa ya o ye si se ku singa fa ka fa maruru o le se fini ile mo faia nga mo so wa ngole le melo matu tala e tu nefia amen wa unei le ala pu moni maleola ile sa o ka mapia ile ya pa wala tu si matu fa tau nefia o le fa so atu fu na mali mo mau fu na nefia a fa yo nete fa fo fonga mai a fa fu nete mata mai a fa fu nei ne ala ni fia na tau tongi ma ne pa wale tu si le mate mo mau e te o e kari ko le kusi pa wale ma ke le kari pia ya ngane mo ma ri fu ya tato fa so i le fu na mo mau fu ni so por kalamre ana na ona na usunga mai ma sto ina fu le po o fu le ya le fa mai ma fa ngal me le na tu ile tu lo wale de wayan de nguko le so po nang ai lang ku ye le me ma fu ni ku e lang ku yo ni suo po a won ni suo ina po pa la ye mai le fia fini ole mo di ma fu na ni fia a wo ke al fu suo le de ma fa lo le alwa a fa wo e fia a fa wo lava lo lava lo te tonu le tu di ya le ai ava pe na te sau va pe e te sau pa wale le tu si le mate mo ma wale fia fini le anga fai mai ole upua e tau fai mai mai ku elu a rua ku va pe ke la vea a fa ka fa ku va pe mo ki ngora la vea mai pa fo le upua e o yo e o ye yo fa ton mo vo yo amen di ele tu ne fia o se tu so sonia to ile tu sol tato ta ne fefi lo sungon faton ya pat foi nai eu so va perar mata mai me atasi kuresa ya me la tu malava ero sio ai lava nai mo ya no fai a teu sua foi so que viso naia ia le tu ya teu talo mai talo at foi faton teu malava leo le fa va Nino fonga mai e fa mal singa polo ya ifisu wono no tia ono ke viso anga le ai su ke viso le ma tu tsel no ia wa fu ko a vi le tua ka penga fu ko wono no tia kala nga polo le kale si ifisu wono no tia ono ke viso ke o mala ya la ke viso ne nga wa fa me kala a polo se nga o mo ke viso i o ka penga o mai ta tu fa wala ba lo le tua mala la dio ka ku vie ila ia praise the Lord God bless you all mas aparte ia tu ni la fra yo ala mangai yo au kana lo kusia o ni ia ya lo suma fe kai ma e kasi alba nga le ke fia wa to foi lo suma le cha ia mas foi to lo lau ya ale wa to tino tama le fa lo ngo to le auto stusia mas foi to Bea, nele ko komi malaka pasi. Ai se o ko fa mo sa mo. Ia, vai se pasi kai ku ni o ke fala wi lo inga ko ka ko fa mo sa mo. Ia pa wa masi ma o ngale ku ku. Ai lu pe o sa ngola sungo le fa ko ngi si dia nga wa mo lo mango. Ia la wori ia le ke ku pele ai, ora wori le no ke me ka ku. Dia kiri que lo que me yo ai no que lo morí fuera iba con caño lo manga onga ai no papá lo esa preste era ya tetonu ya sa fue la vayaso ya mo masia no prestene ya mas fo yo le por tanda por le tato Jamal por suma missionary Solomon ya fa wa pean fa lo ilo ino fa mo sa mo wa fo ile tato malwenga fo fola ya ina ia tapena pea ma tapu eso i fu tama fa na sa mo ya me se na va tu planga tala wo ya ne fia ya to pela no la suma fa fe na ya i se si va na ta o i tu fo i ne tu o tato malwenga
e ke fia sau ngoa ia ma se ia ma ia sau palai au ia mo tatou ai ma leipo ma le nga whaaloa. Ia, na kulanga whaafitai, au sunga le whaatonu e tu sai fo i ma le tatou pokalami ma tango fia ne tu la fiafi, le ua whaalongo to atu fo ia o la awhai u tatou maafutanga. Ia o le mana o ngalawa i a tia ulawa ia ma le mātou poa. Ia o le tatalo al me sisili ma mātou, whaipe whaafonga mai ma sisila mai ne iafi i le mātou pokalami. Atu mana o mia le talo mai e mātou talo atu fo. Wa o le angaluenga nei ia e le singaluenga e whaingata. Whaingofia mea umal whaatasi mai e sikiriso. O le kaula foi ngā o wha moi ai ngā luenga le atua e lo fita e lo le malosi. Ala ngā pai o le atua, tala e le li. Au noa ma le atua. Whai fuafi tato mai. E wha upo apolo mai. If God is for us, who can be against us? Au tato ma le atua. E o ise whasamatauna. Ni fui la fiafi le to whafonga mai a le ua o toi mauta malawa le o kalamini e ala le ua unanga fo e lana whakane sunga whawhenga inga mal whalitua ia o whai ina mo fo isava no e tato te whasoa ai ia mo fo isava no e whamalosi ai ia au le mātu mana onanga ia te talo fo i mo le po kalami e ana whai atu tu lo ule sua fo le atu alimi tato e rimlu fo le atu la fulana wa lai fo ona ma wale tolo lo toma fa malos ya ano le tala ngana eske wiso ya tato te faita tu manu ma so o tato tala io ole au fo ngari no fa mo sa mo ya ma to le misto ya e se me la ma to wo fo ni sia tu nu io me ni situ ya la e va tu stato tu nu o tato fasinga manga ia le tutupu mai ia o mea na matoui mai foi o le ala le tatalo le atua ia mo se matua no fa malo se foi nei tato fa no mai o le tupu nei mea e tau unga nei mea ia o se o ta fa pe e tupu nei mea e le isi se e tau no fa nei ni fa na uma nei tanga te samo o le au fa ngal fa mo ma to te o ai mo moli file mo e se ke vision fa malo si nei o fea lava se mea o inga i tangata whapea o le e be vainga whapea ia ona vai vainga nui mai fō ia ai e le eise mea whangata le ri ma tō te tonunga ngā e le eise mea whangata le atua ia ai o le talo ale mea si siline tāua ia e whapea nā ona i e whaunga mana le atua nisi whauwhonga mem si sila mai o ngā tofe le atua ia i so se whata whaitau langa ia o te atonga luenga e whau autas io to talo foi e te tono foi la so so manu e foi mato poca la me Samoa ia e so se fai vai le asa ma se mamma amen ai foi se stala ia se ngang se tu foi ma se anga o le to mari il to fa fo ma si la me fia malu ave fa e ia upo sala la sala ia bala io e se mato fa le tono foi ia fa bangalo mai mato me fia pe ola vale se mato fa mitalan ana no ta ingala ya e Yesu ke wisi to no tatu ai amen e Yesu ke wisi mo wole file mu ya wa foi me tupu mai o tafa a foi me tupu mai isi atu no tala fa salamu to ulo stofia fe o tafta ele a fa ina o ta fa yo na te tali tomu Yesu ke wisi le anu ali mo to se fo mai o le so fo io Yesu wa tatu te sawa le malo le io te tonu fa ma le tele le tua i to fa fonga le fiafi tanga ta foi lea io to sila ma to talo io me tau na e fa no ha tu nei temi a no fo fa tai foi wompa ngole common mai fa malo si mai fa tai tele la moto io so se fai va le sila ta ilo tapua amen fo to tapua i ma to talo ma come au mai wompa ia e fa lo tele nei foi ma anga i rumolta te po kalami ia ni mai ia o sina foi nei tu le sunga fa fenga le sunga fa tonu ya mai ia ona nga fa tai ale o ia na manato la
si le va'ao ala so mo le fiafi te tonu lava o to fa le tua mo lo nganga le tua mo langa le ia lo mo fa ta va fo ma to ni ne via ia ta to te fa so ile lo fo ma langa le tua ni fa ma to talo ia o le tua manuia ia talo le langi e sa fa wanga ma ni e la sunga ma fa fa ringa ma al fa tua mo no fa ia wa fo ni o ma tau ia o ke mo ka malawa e po kala me ma fa so ina o po le tua ma le ta wina so fa pa ia le tua ia o no la o nan ia pupu ina pera lu pe fa mana pasta mai ia wa lo wala wina to me le kalesia na fo le TV un fa ia no mo ne ava no ia fa manu fa fo le tua ile sunga il mato fauta ia po le sunga fa ngiria ilo fiti nei time ia to no mato tfera isa moi le machine fo ia sunga fo fa tama se yuli ia mato prestene ia pen pengenga fo ya no alunga ia ma nai au na le tua lo mato mafuta sunga fa venga asela ia o sunga fo ya yese ia mnisho au na le tua o fa tua malo le lo fo mato mafuta o lava mato fa na ia fa moni tele le tua le ne afia ia se tala tu le ile swa fo ya skrijo fa moni fo la o nei ia fo le autostusel mato mafuta ia o fa ta va swa fo skrijo amen ia sa mola tu pele o nei lava fa ta no ma ni fa la lo ia on le fa mo ya cha to ministry sa mo i lo fo nu sa mo ia o ila le te mai mo ma le sa fi mai fo mai le te au mau sa mo au ani MC ia ma ni fa mo e fa pena na la mo la wina futa ma fa na o su ta to nu ia me se o na le ni ia o fa pena ona tau la ngai pe ma fo le tala lei no ne fia ele fai ona tuina pa lo so tau ia se tanga se foi le autostusio le maftanga malos ia i sa ulo sa no ma se foi o lo fanga mo po ai no wo mai masan ia ma se foi le lautelio le ministry so sta fai fia ia o au mawai ia wale mai tau atu ia wa makau ma klopo le ministry ia to tele falalo i so mo se au tai ia ton foi o paanga va pena me se foi tapa mai so to go bisa fa nau e va pe foi se mato ngaluenga e vendeu ia le va foi ia mako kalesia le worship center e wo wine e lava ia ora man paanga ia me se foi se mato fi anga i mangiangi ro va pena no mai pe foi vai muso va pe foi ia ai ni sa sai ana leile tua fe lava te pia fonga mai ai e lisi tu pe se avio na mato ta watu le mata mo fio le tua e un tato ti mia fatta si di sua foi su camiso e sua fa la balea e va pena ma tato ma futa ma tato mo wai le sa utonga fa vole le sua fa e talia i tato me o fa vole tanta na maliu mo le lo langima fa manga oi fa manga ia tai po le sunga le ngai ya mai me foi po kalami matango fie anga leile tua me uma o fo ia po kalami fa pena yo tato talia Yesu Kristo tato do falta ta ko fewa ila lo nge ai foi udi mai ngali tua mai pa ia me ka ko ke o ia au wale pen fa to mo fo ile leile falo ya la ba me ka ngai o fa me ke agui iso ke mi familia ngang pa ia ke alu ko mo ka wa yo se ko ba ai yo mo ile le ko ba le alu le belo fa singo ba yo le ko mo mia me va pena na ia le anga le le tua familia va tai fo le sino tai tai ya me le ma to la ne anga le tua familia le tua ya te mo lava ko te mi ta to ma futa ia na ko tanga mai no TV ta ko ma fuka lu au ia anga le tua me uma tai lava mo le fia ia i le tua fa tai le tua fai una foi man ia po kala me foi ni fia e moli ale nga fa tai telefone ia i wo ma pa nga me se fu nei ai nga mo mai le va no fa una fa va no ina lo te me te sila mai fa no mai
i le polokalame fo tamawhai au tamawhanau le matau sio mātou whianga fo ia mai se ia sio tātou atunu o Samoa le nganga mawarunga i mwhai o na whaasawina meo tātou ala mawhanau tamawhai pe whaile le anga ma tamawhai ia awhia i tū maanga mai i isi atunu o le nganga mawarunga i mwhai o na whaasawina tātou tupulanga o le lavau ia muda to ia whaanga mwhamilianga fo i le fiafi tala le avanope a whapete fia mafuta ia i mātou pia whai malanga atu fo i Samoa ia o se avanopo i tātou whiro i ia le atua e whamanuia tele a le atua le fiafi e tu sa e mani le fiafi ia whamanuia le atua i lau mai mofo le fiafi o lau Iesu Amen. Praise the Lord. Ia, tātou lulea mua i suma whainga, i sisi meti fisa ungai. Ia, ma whai wina i o tātou watananga nefiafi se tātou. Ia, te ngai, e sisi me, te ngai, oi mai kala le si a umolo lenga pa ia umolo. Ia, E tonu whaftai, o le nganga whaftai, tai lau sunga mole nia wano me li lau lau matango fio. Ua mātou maua. Tala foi le tua i sesi, tai au matango fia, po sesi a whaifa pene. Ia, pene maua mai ni avalo le matawhata maia, ma le sunga le PlayStation. Tau lue o le whaiviria o le e uma i a fiti ni malanga le i Kalfol i na uru. E toi fo i mailo i matwhela i lo Samoa le tausina fo i le masina fo. Whaftai tele moni ni avalo i o sunga. Tua me lo falo tu sel nei ko kala me mata mo fio o tu ai ma o tama lawa i tato ko ka me fia family tele Samoa tu langa fo le fia fi ta penga mo to fanga ya le nga mo le tua tato to fa ma le tua ya tato al fa me le mata ya ta to fo ile le vi inga le tua ya me uma le fia ya o le vi inga le tua me so fo le tua ya le ma fo le fia ai o se talo le ia o la u ai o tātou se talo Thank you, Lord. Thank you, Jesus. o e lava o le atua soifua o le atua le liwa na nafi o le asoe o lava le whaavavau o mo ta isau le wa o e lava le toala whautamo mele le uma o le vi inga ia ma le whaanetanga i lawa fio e Awa o mawal mātou mālosi ma le ola. Mātou te abatu i lau fio o lau fio o le vinga mlawa. O lau fio le tupo o le li o li. Tei fo le nei avanoa tā ua o mātou maua e le lo nganga pa ia. Ia o mosu ia i fo i lana uaunga. Ia o maua i fo i le nei lau mātango fia mātou te tufa i lo suafa. O le ai lava se suafa i sili atu i lo suafa. O e au le atua sili o le atua matautia. Ma o fio foi o lo soifua mai lava le fia lua afe tausanga se o ma le so ma to te tonu lava lo fafonga lo sila lau fio i mea ma to talo fa fitai tele lava tai lo fanga ina o ma to fatau wa ya wala fi au malanga luenga la fo se ma to fa le tonu le li Yes, Lord, Jesus. ma to teatro al te fu lo sa taulo ma to te manga lo le manolo toto Yesu Kristo Famanuia atu foi nisi o lo fai matou mo latou fili. Famanuia foi nisi va penao na famanuia ma le nei afiafi. Nisi foi o mai le latou famalosi ma le latou tatalo. Ia pai atu pai ane pai foloanga pa ia te latou. Ai foi sesi o lo sila ma le nei afiafi o lo mana mia lau sosoani ala ni mai. Ma to tonu lava le suafale o Yesu Kristo. E te maloloa. Amen. O fa lava na maloloa ai mai uma. Ma tu te tufo le nefia fi soa fo Kristo e fa pena ona pa ia ne pa ifo pa atu. Se se lo mana mia la fa malolo. Ine ia fa penga on lango maluti nga o le tino. Ke fa fo sia el malosi mai la o fio. Awala fe au mala unga luenga. Ma tu te talo pui ma leo. Yes, Lord. E nga ia tu yala. E pi ati ai mawala. Ai ma tu te talo le manolo toto Yesu Kristo. Glorify you. Ia tau fia ile matu le mangau ma le mafala ve au. Ia wane ia fia ile matu ola. Ai tai ile matu ola ma soifua le aso tai au.
whātau i nā ilo mātou walawinga i so se tiu te mawhaiwa. Ua tō fia mātou te ngalu. E whamanuia i lau ona. Ia maiki mal whalatua mai mawhalo. Yes, Lord, yes. Ai fo i le li ie. Toa. Mai lau a fio e whangaina i lau au. Ia wa whamanui nā ai le laro langi a toa i ero o mata mas. Sila mai le nei pokalame ia so uma. I nei tere ni anganga ai nā ina lo malo. Wa walata lo o fio mai. Whamanuia ia sa moa uma lava i so se whata e fia. O tue fia o le nei laro langi o lo sila ma mata mai ai. Ia whamanu atu ia te lato. O afo ni manga o ngalilo, whawhelo a e lau fio tama. Le mato talo lea le ni ire nei afi. Ala lo swafai skiriso mato wole mato wala o tenei. Mato whai ule le talo. Lo mato te mai o le langi. Ia pa ia lo swafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fingalo la langi pena whaia lang. E whai mai a te mātou la sonea mātou mea ai e tamu le aso. E whamangalo ia te mātou ia mātou ansana. Pe o na mātou fwoi na mātou whamauna atu e o langa mai a te mātou. Awa fwoi teitei nei mātou le whaso songa. Ai e la vea e mātou a le leanga. Wai o le mālo mani mana. A tōma le vi inga e whavau lau. Amen. God bless. Ia, e toi mole atu le ngā tele sa mole ne fiapi. Ia, toi tuli tau mai vers 4, ia o le anga e mei fo inisio sui, ia o le board al tatou Samoa Ministry. Ia walawa tatou whaalawi loa mo tatou whaamoi Samoa. Ia, e o na talano atu. Ia o nei whaalawi loa e les kampangi, e les business. Ia a o le ngā luenga le atua. Ia o le a tāpena tuai. Ia le o nanga Samoa Ministry. I lau whanua Samoa. Ia o nei ngaru, lau siunga whawhengainga e mesa le vai sa uwesi le verso 4. Mo tatou pokalame. Siri le o whako siunga whawhengainga lo vesi. Ei. Ai amani a tele nea whiapi. Shalom. 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 God bless you all.